football khovel mit tui na sataka kau chuak tu Diogo Jota chungchang hi kan soi thina kan soi zeldon boka kan uina hian top ni reng anei lawang tuntuma po hian Jota Thlahnan bik liao video kan bua saya Atan chin azin kong abul thuda tangin kan lu chil dona a hlotlin na te ama uitu te thule la ba ka aboral dan anche sual dan te chiang zokin kan soi dona a khelna club Liverpool poina anti ngai mi lo anti pha na hian video shan laka ama Thlahna video siam hi aphuin kan ria a he video mang hian kan thla ve don ani Portuguese forward Diogo Jota hi Jota te po kan ti mai zela ma se Jota ti tak hi ahming puma atel mi lawa a nickname mai chawani ahming pum hi Diogo Jose Teixeira da Silva ni in kumsang khazakwa somkwa paruk December ni li khan Portugal rama kholar tak Portowa Masarelos muna alaupianga anu hi Isabel Silva ni in apa hi Joaquim Silva ani thunga Jota hian una pa aneya ahming chu Andre Silva ania ani po hian football hi alu chilve thawani Diogo Jota hi apiana khuwa Masarelosa hian aseiliana he khuwa hi khonuam tak coffee dor le wine dor tamna ami cheng te po coffee le wine ngaina ania professional football ngaisan na mun ni bokin chutiang angkhuwa ami puite inlung rual na le khonuam taka chuan an chung kwa hian an khosa thina ni mi cheng dangte ang thawin anu le pa te po hian football hi an ngaina in an fa te tan football hi an bik lova Jota an atui chautan tir lai poin anu le pa te hian an thlop tha ma football soinom puile kongdang nadang ko mu zongin anom du ngai lovani Jota hian no pangte ani lai atangin keini mizote ang tho hian thian hawin khelna a tel asha tin anuam ti berbol ani veya chutianga bul atan nu chuan kumkwa apum ma shatin kumsak ni panga khan mumal zokin football azir chhota a Portuguese club lar FC Porto omna muna local club langsar lautak gondomara bultanin heta hian ma ason chakleya anu reilote a chuan ama aya upate omna H group a kheltir ni ta hialin arwal puite jinga zirna an pengai talawa chutiang chuan ama aya upate kianga lir training aneya ti chuan heta hian kumenge mozat ain zir nuin sangni som pathum khan Pacos de Ferreira club azom lea heta hian bul atan thale pekhle under 19 ate khelin hemituma an manager Ruben Carvalho chuan Jota theina hi amuchiang ngang ni turani ti hian asoya kar top alonia kandal team nen tum ni in machonin match masazo ka hian Diogo an bultanin goal thum akhunga atu ka kan match ni na kan khel tumin second na fa bench atangin kan lutira goal ni akhung le man thau tin hetia Diogo Jota goal ma a hriam zia le a theina san zia a hria chian nu hian Ruben Carvalho hian level sangzoga da arirukta Pacos de Ferreira club hian senior team a angetin anda ta ani tichuan Portugal League sangber Primera Liga a Jota hian Pacos de Ferreira tan professional match khel tanta in tichuan Portugal League sangber Primera Liga a Jota hian official a senior team a tel nget chungin Pacos de Ferreira team tan professional match a khel tanta a Pacos de Ferreira club chanchina Primera Liga match a gol khung theino pangber record te asiam nuwa Portugal club in elna sangbera hian Cristiano Ronaldo nuwa match khata goal ni khung theino pangber record asiam zui lea sangni sompanga somparuk season khan in elna sanga goal sompali akhung ba ka assist tum somzet aneitela professional huanga senior level a hian ahun tirlama tangin ahuang taw ngal le hei mayani lova kum sompakwa leka upani chunga Portuguese League season khata goal sompani khung thei masaber ni bokin Portuguese top flight league young player of the season a an thlang zui ta boka chutia ahming achertak emawang chuan European club lian zok ta chuan an thli thlai ulukin an hel na tran ta hlea ti chuan Spanish club lian Atletico Madrid in kumsak ni somparuk khan Pacos de Ferreira atang hian an leita nge a ma se Atletico Madrid hin an chhor ngal mai lova FC Porto a lonin an khelti ra heta hian Ruben Neves Premier League Wolverhampton tlarlai lua lumthin nen hian khel dunin tuna Al Hilal player poimon ni mek nen hin anin kom ngei hlea thian thataka anin siam zui
FC Porto a khel lai hian English club Leicester City an ma chhon tumin Champions League a goal ma saber Diogo Jota hian a khunga a team singa fain a chakpui ani hemitum hian kumsom ni le ni thum chawa upa ania FC Porto ta na Champions League a goal khung theino pangber record asiam hetia huna man chhauzel nu hian Jota hi a thian pa Ruben Neves chuan English club Wolverhampton azom sana hemi nu thakhat po aliam ma in Jota hian a thian pa somna le Wolverhampton in an be seina chu ngun taka ngai toin English club hi lonin azom vele ta a heti lai hian Wolverhampton hian English Premier League an la khel phak lova chu wang chuan Portuguese fans ten chutia Portuguese top club FC Porto atanga English club division sang berpo khel phak lo tura an rammi player no pang thaber pol akalta chu an thlop lo leya nung tol zonga kalanga in fans tam takin an soisel hial ani hemi chungchang hi thule hla nei kha tak Diogo Jota hian a soi chuak ve hiala Portugal a chuan mitam berin Porto atanga English top flight po khel phak lo ka zom hi an hrethiam lova keima chau po ni lovin ka thian pa Ruben Neves po hi an demin kan pahni hian a chhezonga soizui kan lo na sa hle ka chung tele min support tu tlem te chau lo chuan mi tu man min lom pui thei lovani ati hial khati lai khan Wolverhampton hi a nampui Nuno Espirito Santo khan akai ruaya hei hi Wolverhampton azom na chan zinga pakhat atling ve bok tuna Nottingham Forest team kai shwe tu Nuno Espirito Santo hian khati laia akai shoi Wolverhampton hi mumal takina kai shwaya Jota hian chu a high big lova Nuno Revolution Project antia khan Ruben Neves nen Jota hi player poimo ani zuita a Premier League hial shoi thlengin team thapa ngai taka anin din chhauta a Jota vek hian achang chuan thlendu chin inei thleng thei turin ris ilak angai thin ris lak hi thilti thei thaber ani changa oma Wolverhampton a hian kan kala an thil tumle kalpui dan kan muwa player in six soidan thlengin atira kan rilru championship a kan da Premier League kai ngei turin kan beya kan na chu kan thok zo ve ta tin Premier League anin hlan kai tir hian a soi chuak nge ani Diogo Jota hian season khacho mangman ma sela goal song pasari zet khungin Wolverhampton in Premier League a promotion an hmuna konga player tholok berpol ania team tan atang kaina anamai lo hle ti chuan lona ho tu Wolverhampton hi kumsang hi sompariat ni puilain angetin Atletico Madrid atangin azom zuya heti lai hian kumsom ni pakhat mi chau alania alano pang hle Wolverhampton hin amana palmak tadwe sompani mangin aman hi aphu zui hle ani kha Jota hin Atletico Madrid player ni chungin sangni somparu ka tanga sangni somparia thleng huna manga ma se Spanish club tan hin competitive match a khel man talova lona a khel chuan nuwa angetin a chua san zui le ani ti chuan Premier League a khel chhovin khovela domestic league hau tak bera ngaya po hian he forward palian lo tak hi a team lo hlea player munom le thok rim malam hun nei engber pola ngai ni chun zom zelin Wolverhampton ta na Premier League a hat-trick siam thei ma saber record asiam zui lea hemitum hi mitam tak chuan kan la hre ome Leicester City laka goal thum khunga hat-trick asiam tum kha ani Wolverhampton a hian player munam pol ani chhawngar ngara ama sawna le achevel te khovela manager thaber ta jingami Jurgen Klopp hian alo chik thin le niin Jota hi Jurgen Klopp an heti laia a en kolmek Liverpool a sangni somni khan Paul Makadwe somli pakhat zet the chuakin aseng luta add-ons nen phei chuan Jota man hi Paul Makadwe somli pangaman tling thei tur ani Liverpool azom tir hian mitam tak chuan atau mama tepo anti ani kha ma se Merseyside club tan hian ache thangha leya Liverpool tan September tha sangni somni kuma Arsenal an ma chon tumin a debut match a khela bench atanga dalu ni ma sela gola khung ngala che thazui zelin liamin ati boy chang omve thin kara Liverpool forward rin tlak le che tha jingami ania Paul Makadwe somli panga hi alo tawlo hle mai ti zui thei tur khopin a khel thata zela forward faklo le a khelna klapina an lom berde jinga telin Liverpool tan tu ten apualin late an phua stadium chunga an sadual dual thina ni kha Liverpool tan tu te ngaina dron ni mai lovin an mangai ron ti hiala soi thei player antana lu em an ngai lut tak ani
Diogo Jota hian anram Portugal tan H level sang a khel nuin sangni som parukhan Portugal Olympic team a atela sangni som pakwa November thla atangin anram senior team tan a khel tran thung a idol Cristiano Ronaldo nen Portugal tan an khel dun ta zaka no moi te po an choi dun to nge Jota hian Portugal hi UEFA Nations League a tum ni no moi a choi pui to a kumina Nations League champion Portugal squad a po khan atela final a po khan bench atanga dalu zinga atela ni club lama Wolverhampton kha English second tier champion ani puya chu championship kan ti hi ani Liverpool tan hian match za somriat pahni khel manin gol samruk panga akhunga assist somni paruk anei tela match za somriat pahni atangin goal contribution somkwa pakhat aneya match a khel zat chan ve goal contribution aneyani Liverpool hi League Cup kan ti thin Carabao Cup champion no moi tum ni choi puin FA Cup no moi tum khala choi puya English Premier League a tum khat champion pui bokin chu season man zo tak chia kha niya UEFA Champions League final tum khat ain pet kai pui man bok Jota hian a career a mi mal choi moina adon langsar zualte soita ila Premier League a Player of the Month choi moina kumsang ni somni pali January thla kha na donga SJPF Young Player of the Month choi moina October le November thla sangni sompanga te khan dongin Premier League Goal of the Month choi moina sangni somparuk February thla adonga heiba ka hian UEFA Champions League Breakthrough 11 a sangni somni khan atel bokani Diogo Jota hian career thatak anei na konga football khovela agent langsar ber pol George Mendes hi atangkai leya hei hi ama Jota ngei po hian soitoin Mendes hian ka career ka kalna turte hi uluk taka min ngai tua puin thu min ron zela ka ngai dan chuan ani aya agent tha hi anom bik lo ti na fak le Diogo Jota hi Diogo tin an kau thina tum khat chu achung ten jersey hnunga Jota ti chuan na pe in hei hi chu rau thila ada thamaka kan mu thin angin a jersey hnunga hian Jota ti azia kai tir ngai lova Diogo J ti in a nickname Jota ti bul J da telin achut kai tir thina ni Liverpool a khel ma khan Wolverhampton a season ma sabera Silva tin achut kai tir to boka hemi nuwa erawh Diogo J ti hi amang ta zel Diogo Jota hi Premier League official website chuan centimeter za somsari pariata sang ni in arikota hei hi fit nga le inches riat point pathum ani palian love tak ni ma sela defender palian pui kara ball atau thei zia chu kan hriat kha goal po akhung thei hleya Liverpool azom nuwa forward langsar zoka ain hlangkai ma se awang lai amang mek tia khovelin achanta ani mi hlotling te phena hian meichia an om fowa Diogo Jota hlotling na phena po hian meiche pakhat Cardoso a oma Jota an anopan lai atanga a hriat to Atletico lai ngai zong ni in midang laka in ler san lovin mangai narin omkong an zo dun zela Thlahna sa mai June thla kha ni somni pahnia in nein anin nei na po alarei lova mani lok tak kha ni anin nei ma hian fa pathum an nei man thung anupui hi pon lama lan sardu wak lawania chung kwa ngai poimo fanau en kolkonga enton clark le nu ni klin tak nia soithin ania milar then khat ko puite anglo takin thom lian tak anei ve ngai meu lova ma se nu thatak point hring chan chunga aya na omle to ngai lo tur apum pel thei ta bik si lova nat vong na in atuam ta ani Jota te che swaldan hi mumal deuh hlekin a hriat thei towa thunei tu lamin thei top chuwa an zui nuwa report mumal tak tar lang ta in an che swaldan hriat phei hi chuan alainat zual tak zet ani Jota hian UK lama kir tura ruam man na siamin anaw kumsomni pangami Andre Silva nen an khua Porto atangin Spain a anin khallu ta Spain atangin United Kingdom pan turin Lamborghini Jota kar mangin anin khal zui zela antum dan chuan Spain atang hian longin UK a kalantuma ma se an kalkonga Spain rama an sana a zanlai pel darsom pani le chan ve vela chesualin an unawin an boralta a an cheswaldana hian an ma a motor tlan le pel tumin chak takin an tlana ma se an tlan chaklai takin an kar ke apuak thut maya chuwang chuan an kar thunun zo talovin kongsira an tlan chuak ta a an kar hi ain let phei mia ni in soyani bok an tlan chak box sia wangin anin so na hleya
ti chuan reilo te a kar al ta lua boxia amuna an unawin an boral ta ani an che swal na mun hi Spain a Zamora mun ania highway A52 anti kongpuya ni in Spain ram chung nima sela Portugal atangin a hlalo leya mel zasom kwa vel chawa la ani anni ho hi chuan zinvei wanan thlona an mangtlang puya ma se tun tuma hian Jota hian thlona a mangtlat lova a chan chu tu hnaya lunglama harsanna ane wangin zaya toka chu wang chuan doctor ten thlona a zinlo turin thu an rona doctor te thu oin thlona mang lovin karin ain khala Spain a longchol na mun Santander atangin long manga a khelna club Liverpool omna United Kingdom pantum anni ma se police lam thu chua Lamborghini car che chual thu kan donga motor dang le pel tumlai takin ake apua wangin kongpui zo dik lovin akang zuita ani he chiato na hi Municipality of Cernadila Zamora muna zandar som pani le achan veya thlengani e ti thu hian azuita a Diogo Jota le anaw Andre Silva ten mitui an kau chuak ta ani Diogo Jota hi player nung chang thatak ania achan china achelam hriat tur awang le mishing na po mi thataka soichin ania thu oi le in petak taima le thokrim takani ma se mi thatak te po hi thina kut votin aman lo chuang si lova football khovel chana thlen tu achangta ani Jota hian aboral ma lok hian aswang tua thin ti hlotlin anei nuala chungzinga langsar tak chu English Premier League no moi achoite Portugal tan avoi ni nana no moi achoite amangai nupuya anei te kha annia ma se heng thil pathum hi tun nai te a atong chungin thina in azui ta si ani Jota hian anupui Cardosonen hian ani nei ma in fa pathum an nei kan ti kha kumsang ni somni pakhata piang Denis Silva te kumsang ni somni pathuma piang Duarte Silva te kumsang ni somni palia piang Laura Silva te annia fa kumlimi kumni mi le kumkhatmi te akal san ani anupui fanau te ba ka hian angainat a ui pathum Luna mel le Niki te akal san boka Jota thi nuwa an chung ko thalak an siam mu phei hi chuan nuk aul thei hial Jota thina hian ngong aneina a keini thlengin kan mit sul theia atim mei te point uina thu antar lang chuaya Portugal player te le Liverpool player te chau po ni lovin coach le politician thlengin association a how to te le footballer tam takin uina thu antar langa soivek sen po anilo Messi le Ronaldo te po angong na hlea Jota sunna big antar lang ngea Ronaldo phei hi chuan a teammate achan tamai hi atuar thiam lo hle Ronaldo hi antar langin he thil thlenga wang hian ngai tuana po a fim theilo tuna national team a kan om du na nupui te po inei chawania tin Jota awina thu atar langa Jota hi angai tur thu atar lang tel bokani Jota khelmek na Liverpool point thu chwa nei to in Liverpool Football Club hian he chenarun thlak tak kan to chungchanga hian thil thui tak po soingai na kan hrelovani he chen na hi arun thlak tak zatin Diogo Jota le anaw Andre te chung kwa ba ka an thian te teammate te le club staff te po club hian angai twa zui zel tur thu te thei top chua a thlop tlat tur thu antar langani Liverpool FC a Diogo Jota la lut tu chu Jurgen Klopp ania Jurgen Klopp po hian Jota boral thu hriat thiam har ati hlea a bing mup ni hialin ain soyani Jurgen Klopp hian a soilan zinga Diogo Jota chiatona thu ka hriat hian buaina namen lo takke ma hian lo thleng ngal ang main ka oma chi ai rukna kanei hialani Jota hetianga aliam mai hi chan thatak a om karinga ma se chu ka muthiam lovani Diogo hi player thatak ani ringot lova thian thale ro pui tak ngaina tom tak niin pasal pa midang te ngai tua thin tak ania ani hi kan ngai tak jet don ani ti in Jurgen Klopp hian athla ani Portuguese Football Federation te European Football tuam tu UEFA te poin Diogo Jota sun na hi athei chinchina an kalpuya UEFA buasai UEFA Women's European Championship in elna khelme ka po Jota sun na hun hi an mang towa Portugal match team in lan tum phei chuan Jota sun na huna hian mitui andang zo mang lovani hei ba ka hian Portugal rama an president te an prime minister te UK prime minister te politician langsar tak te le club sang te
Jota khel to na thin club te mai ba ka a khel na thin elpui lian club te ngei po in Jota uina thu hi antar lang chuaya player in khel mek te la in khel chaw san to te pandit thlengin football khovela kiltin chitin atang hian Jota uina thu hi mu tur awmani Liverpool legend jingami Sarkani Douglas phei chuan tuna lungai na run thlak tak kan to meka hian football hi apoimo ber ani love tina soi hiala thina mewina atuam kara hian football a in Jota an suna Jota an ngai na hi ada lian zoka ngai poimo jok tur ni in atar langani chutiang khop chuan Liverpool club ho tu le an legend te po hian Jota an uina thu hi au chua puin Jota hi an ui leya he thilan ton mek hian an thin lung a chun na hle Manchester United team captain Bruno Fernandes Portuguese midfielder po hian uina thu tar langin hei baka hian Jota ana akom ngai em Wolverhamptona a khelaya a thian pa anua po a theina chinchina akom zui tak zel Portugal team ate po a khelpui thin ani hian Diogo Jota thina hi atuar na leya FIFA Club World Cup in elna a khelna team Al Hilal hi ladamin quarter final match khel turan niya quarter final a po hian ain London le don lo hi a chiang lovani Ruben Neves hi in khel turin ain pe manglo ni in alanga a thian pa ngoi Jota thina hian a thong na hle Ruben Neves hian tar langin midang te hi I theihil huna I chan tak ani ti in an soi thina ma se ke chuan ka theihil ngai don lo che ani tina tar langa Ruben Neves chuan a thian pa boral na hi chan hen rirupu in Donson atum lavani NBA legend Liverpool chantu ni bok Liverpool a neitu ni na te po nei ve LeBron James point uina thu tar langin tennis khovela player langsar Rafael Nadal te player dang enge mozat point Jota boral thu hi an hriatin uina thu antar langa football chau ni lovin infiam na sanga tel player te angong na tak zet ani football khovela in hoem Everton le Liverpool chantu te po Jota thina hian chung khat angmain asui khoma Everton chantu te Anfield kota Jota tan pen chuakin Thlahna pangpar te po anda thlapani Everton hian lungai na thuk takin aman thu le antor pui thu antar lang bok Premier League point uina thu tar langin champion kan chana ani hi kumkhua in kan ngai ngoi reng to do nani tin antar langa Manchester United point Diogo Jota le a unau pa boral wanga an uina thu te an torpuina thu te Liverpool an hnem na thu te antar langani Arsenal point player thar Martin Zubimendi tlangzar na tura an ruah man po an son hla a Diogo Jota le a unau pa te thina awangin an elpui club mani sela Liverpool torna te torpuin Arsenal hian player thar tlangzar hun dangatan an ruah man ta ani Jota thina awangin Liverpool an lungaya hetiang kara hian Arsenal hian player thar lo tlangzara hun hlim om lam lo bua sai an du big lova an elpui player boral ta an za an sun pui ani Liverpool khelmual Anfield Stadium kota fans tam tak pung khomin Jota tan pangpar le thilhan sang anda khoma hengte han mu phei hi chuan rilru a ne le Jota le Liverpool a khelpui teammate te hian tuna hian chol an nei meka ma se Jota a heti ta ka chuan a teammate te po hian chol an nei hun an pot toi do na sala nge po hian chol an nei hun a po toi tur thu a thi chiang to ani sala le Jota te hian Liverpool tan match za somnga an khel dun tling to a Diogo Jota hian a career a Ruben Neves ti lova match a khel tampui ber chu Egyptian superstar Mohamed Salah hi ani Salah hian Jota chanchin a hriatin mi tu emotalin khongai takin Jota chanchin hi adik lauti min hril teu tiin oi har ati zia atar langani kha Salah po hian atuar na hle ti alangani Liverpool team captain Virgil van Dijk point oi har ati thu tar langin Jota awina thu atar langa Liverpool player dang te po in Jota thina hi antuar na hleya annuna ngong lian tak anaya chu an aw chua puina sa hle bok Liverpool team kai shwa tu Arne Slot po hian soin enge kan soita kang he hun hreom tak le thong taka hian soitu hriat du hle ma ila ka hrengang lovani Diogo nen kanin biak na hun ber khan Nations League an hlotlin na kalom puya nupui anei na tura du sakna kalan boka kong tam taka Diogo le achung kotan tun ni pui lai hi suang tuana puitlin na hun tha ni tura ngai ani lain hetiang hian atop ta sia
lung a chetak zet ani Liverpool a kalau kaltir khan la ka hriat masak zinga mi chu Diogo Jota la ania Liverpool tran tu te a hian mi bik danglam tak ani ti ka hria hun ain her zelanga Diogo Jota gol te hi kan hlareng dona a hla po kan sa zelang ani hi theih ngil ani ngai lawang a ming Diogo ani ati Paul Pogba point awina thu atar langa amak te thu thle mai tukin khan ka phone a muin ka lo chiara achung te ka torpui tak zet ani hei hian enge lo thleng don kan hriat lo zia ati fia hle hei hi in hril non ani sela football player zongzong emo mihring zongzong emo tan naktu ka hian kan dam don em kan hrelo chu wangin nun hi nuam takin mangla chungkwa in hun nuam tak mangula mi i mangai te nen po nangma tina tu te ngei po mai su he hmuna hian iom to lo mai theya ani lo poin anni jok anom to lo mai thei hun kan nei te hi nuam tak le thataka kan man angai ani engkim hi enghuna po top thei ani sia ati ani Diogo Jota uina thu soitu te soile antarlan te kan soilang vek seng lova khovel hian a ui ani top mai infiam na danga te po kan soitak angin Portuguese infiam mi te phei chuan Jota sunalan tir zel andua Jota mangai na luang liam hrin chua mu tur le hriat tur atam hle ma se ama ber aom ta si lova akho har thak ani Jota hian Liverpool tana gola khung nun ber chu match poimo tak mai kum in sangni somni panga April tha a Merseyside derby a Everton sikhat faya an hne na mecha a gol khung kha ania kha gola wang khan Merseyside derby mecha Liverpool chakin point thu man lo chuaka an champion theina konga gol poimo takani Liverpool hian an du league no moi atum somni na an choya ma se anu loka an number somni hatu an chan le thung si Jota hian sangni somni a Liverpool a zoma number somni ha in league no moi somni na achoi puya aboral zui number somni le Jota hi ain zombie klat immunity tur khobin thil a thleng ve tlat ti theina lai a omani Liverpool tran tu ten number somni hi retire ti top turin club lam an nor ngal boka club lam point bank honin Liverpool hian Jota hak thin number somni hi lungai na kara Jota hriat rengnan le an uizia lan tirnan Jota choi moinan an immortalize dona hei hi hriat chian a tha ome Liverpool hian number somni hi an retire don tia soi an omai theya ma se tun thleng hi chuan Liverpool Football Club hian an retire don ti thulam engma an soi lova official ati chianna aom lovani Liverpool hian thu chua an chiama chuan Jota number somni hi an immortalize dona chumi omzia chu number somni hi dai to ngai lo turin an bua sai don ti na ani malam huna player dangin an hak an rem ti to lo mai theya hemichin hi club lam thutlung na ani tari retire ti le immortalize ti hi ain anglova thil inzul tak ma se danglam si ania club danga kan hriat thin number retire ti to mak ang kha chu ani lo ti hriat a tha ome ma se immortalize hian vau bik na a huama wangin Liverpool hian number somni hi midang hak theih tura ti thi lovin midang hak theih lo turin Jota mingin anti nung rengjok mai theya Liverpool hian an vau bik don ti na ani hei hi alanda na ni immortalize sa hi chuan midang hak ve theih lova siam te po a huam thei vek thawa ma se retire kan ti nen ako ain ang chia lo ti kan hredonia Liverpool Football Club hi kumza samthum pathuma upa ania an club chanchina eng number ma anla retire ngai lova number immortalize po an nei ngai lova ma se Diogo Jota awanga an lungai na le natna thuk takin an ti ngai lo ati tirta ani Liverpool tran tu ten Jota Thlahna pangpar an da khom na muna you'll never walk alone la an sakte kha aro puina phena thinlung awan na don tak em Jota hian a careera club tan match a khelna hnung bera English Premier League no moi choya ramtan match a khelna hnung bera Nations League no moi choi boka social media a post a siam na hnung bera la anupui nei lomna lam hoi atar langa akar khalna hnung bera la a unau pa anaw ngei mai Andre Silva football a khel pui thin a seilen pui ngei a chuan pui boka aboral dona heng zongzong hi a thleng nia anupui nena anin reply na te kha
social media anin nei nuwa post siamin anupuin kasuang tua thin atakram achangta tiin a komena Jota hian chang le tin ma se kei hi miwa nei jok chukani ati ani kha an suang tua na pui tlingta in adai rei ta lo lutuk te van nei jok ni na in adai rei ta lo lutuk te hi arun thlak ani e ramtana a khel pui thin Portuguese defender João Cancelo Thlahna thu mol mai hi atop nan mangte ang voina chuan naupang pathum te chu anpa telmi lovin an thowa nu berpo mani loka pasal nei ni chung sin akianga apasal omto lovin athau ta si ati ani Diogo thamuang takin cholang che mangtha le